Sehebat apapun Anda jadi anak, hormati wong tua. Ridallah fi ridal waliden, suhtullah fi suhtil waliden. Ridho Allah tergantung ridho wong tua roro. Marahnya Allah tergantung marahnya kedua orang tua. Artinya orang tuamu adalah Tuhan di dunia. Sehebat apapun Anda, hafal Quran, tahajud doyan, kitab hebat, zikir paling kuat, sodako paling doyan, tapi kalau durhaka ning wong tua gak pernah mulia di hadapan Allah. Ulung ning wong tua hormati Allah. Wong tua karo anakku beda ado. Orang tua bisa ngenai motor ning anak, tapi turun ngerumu anak-anak tuku motor gona wong tua. Wong tua bisa ngegekaken rumah ning anak, jarang ngerumu anak-anak gawe rumah hadiah gona wong tua. Wong tua bisa ngenai sawah ning anak, jarang ngerumu anak-anak tuku sawah hadiah gona wong tua. Wong tua bisa nyunat anak. Durung pernah ngerumu anak-anak nyunat wong tua. Jadi rubah orang yang durhaka orang tua ini, masya Allah siksanya luar biasa. Jangankan di dunia, di akhirat lebih-lebih.